Зарина Ҳамдамова аз ҷумлаи он занҳое мебошад, ки қувваи барқи хонаашро сарфакорона истифода мебарад. ӯ дар манзилаш таҷҳизоти барқиеро истифода мебарад, ки каммасраф мебошад. тавре худи ӯ мегӯяд, пеш аз оне ки таҷҳизоти барқиро барои истифода бурдани рӯзгор аз бозор харидорӣ мекунам, аввал ба сифат ва баъдан ба каммасрафии қувваи барқи он аҳамият медиҳам. وقتی من تجهیزات‌های خانه رو خریداری میکنم کوشش میکنم که کم مصرف باشم. باز بر دیگر مثلا مبلغ خود را بر دیگر چیزا استفاده برم. همه تجهیزات‌های ما کم مصرف هستند در خانه. کوشش میکنیم که قوه برق رو صرفه کنیم و باز مبلغ خود را بر دیگر روزگار خانه استفاده بریم. тавре коршиносон иброз медоранд, сарфакорона истифода бурдани нерӯи барқ дар кишвар имкон медиҳад, ки аз ин ҳисоб иқтидори нерӯи барқ дар ин давра зиёд гардида, таъминоти аҳолӣ бо барқ беҳтар гардад. бо омади фасли тирамоҳу зимистон албатта ки мушкилии таъминоти барқ назаррас мешавад ва мо медонем ки вобаста аз фасл дар куҷое ки набошад талабот ба энергияи электрикӣ меафзояд ва хело зиёдтар мегардад. дар баробари табиӣ зиёд шудани талабот ба энергияи барқ, лекин мо на ҳамеша сарфакорона барқро истифода мебарем. нисбат ба зарурияти будагӣ мо зиёдтар, мо ҳамин ҷо беҳавсалагӣ нишон медиҳем. мо дар ҳамин ҷо бигӯем ки ба тарзи дилсӯзонаи хоҷадидорӣ не, лекин барзиёд бефоида бигӯем ки бозарар барои шабакаҳои барқӣ, бозарар бигӯем ки ба ҳамсояҳо ва ба кулли мо энергияро аз зарураташ зиёдтар истифода мебарем. ҳамасола қарори ҳукумат ҷиҳати омодагӣ ба давраи тирамоҳу зимистон ба тавсиб мерасад, ки мувофиқи он соҳаҳои иқтисодиёт ва иҷтимоиёт барои фаъолияти мунтазам ва самарабахш дар давраи тирамоҳу зимистон омодагӣ мегиранд. таъминоти аҳолӣ ва корхонаву муассисаҳо бо барқ аз сатҳи омодагии шабакаҳои барқии шаҳру ноҳияҳои мамлакат вобаста аст. аз ин хотир таъмири таҷҳизоту дастгоҳҳои барқӣ ва омодагии ҳамаҷонибаи соҳа ба фасли зимистон амри зарурӣ мебошад. иҷроиши нақшаи чорабиниҳое ки аз ҷониби ширкати самомии холдингии барқи тоҷик таҳия ва тасдиқ шудааст, доир ба гузарондани мавсими тирамоҳу зимистон, қобили қайд аст ки қисми зиёди он чорабиниҳое ки ба нақша гирифта шуда буд аллакай ба сомон расонида шудаанд. ҳамзамон дар баробари корҳои анҷом додашуда мушкилиҳо ҳам ҳаст ки вазорати рушди иқтисод ва савдо ин мушкилиҳо камбудиҳоро зери назорати доимӣ қарор дорад ва вобаста ба мушкилиҳои мавҷуда мунтазам ҳар моҳа ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон маълумотҳои дахлдор ирсол менамояд. дар фасли сармо талаботи мардум ба барқ зиёд мегардад, чунки имрӯз қувваи барқ на танҳо манбаи рӯшноӣ, балки манбаи гармӣ низ ҳаст. бо назардошти ин, давраи тирамоҳу зимистон аз кормандони соҳаи барқ низ масъулияти дучандро тақозо мекунад. барқчиёни ноҳияи рӯдакӣ имрӯзҳо талош менамоянд, ки ҳангоми сардии зимистон дар таъмини аҳолӣ ва корхонаву муассисаҳои ноҳия бо барқ мушкиле пеш наояд. ҳамасола ба фаро расидани фасли сармо талабот нисбати нерӯи барқ зиёд мегардад аз тарафи аҳолӣ. мо нисбат ба ин масъала нақшаву чорабинӣ тартиб дода ва иҷрои онро амалӣ гардонидаем. аз ҷумла иваз намудани симчукҳои фарсудашуда дар маҳаллаҳои ноҳия ва илова кардани равғани трансформатор, илова мондани трансформаторҳои қудратӣ дар аҳолии ноҳия, инчунин буридани шохони дарахт, кашидани симҳои лучи овезон, бисёр корҳоро нисбати тайёрӣ ба давраи тирамоҳу зимистони соли 2017-2018 иҷро намудем. гуфта метавонем ки дар давраи сарди сармо мардумро бо барқ таъмин намоем. бисёр мушкилоти мо дар он аст ки хатҳои барқи ҳавоӣ,
ایستگاه ترانسفورماتور اهالی خودسرانه گرد آنها احاطه میکنند که این به خدمت رسانی سوحه انرژتیک با کارمندان ما سری وقت برطرف کردن صدمات مشکلی پیش میآورد. در دوره زمستان از استفاده برای هر گونه تجهیزات خودساز خودداری نمایند. اون چیزهای تجهیزات برقی رو استفاده برند که کم مصرف می باشد و با استانداردها جوابگو می باشد. از این گونه تجهیزات استفاده برند. сарфакорона истифода бурдани нерӯи барқ ва пардохти саривақтии ҳаққи барқи истифодашуда нишонаи фарҳанги баланд ва масъулияти шаҳрвандии ҳар як сокини мамлакат арзёбӣ гардида ба таъмини фаъолияти муназзаму боэътимоди шабакаҳои интиқоли барқ ва низоми энергетикӣ мусоидат менамояд. صرف بسیار برق در کارخانه ها موجود است. هر کدام صاحبان کارخانه ما باید که از پی کوشش آن باشد که تکنولوژی های نو را استفاده برده، آن تکنولوژی های زمانوی که صرف برق در آنها 10-20 حتی 30% کمتر است. مردم ما چه در خاندان چه در کارخانه ها و مؤسسه ها تا آنه که چراغک های کم مصرف را استفاده برند. البته که استفاده چراغک های کم مصرف بگم خصوصیت های خود را دارد، اما چگونه ای که نباشد صرف انرژی خیلی کمتر می گردد. صرف انرژی کمتر که گشت البته این امکانیت می دهد که دیاتجای ما خوبتر از انرژی الکتریکی تامین می شود. بچگان در مکتب ها تحصیل می کنند تا آنه که بگویم امکانیتی تحصیل در شرایط های بگویم قناعت بخش داشته باشند. صرفکارانه استفاده بردن انرژی الکتریکی نه فقط از جهت آنه که پول بودجت خانه را کمتر میدی، همچنان دیگر آن امکانیتی که گفتیم برای بچگان ما در مکتب جایها، برای استحصالات ما تا آنه که استحصالات بگویم که محصولات بسیارتری را استحصال کنند که همه این به فایده و رشد جمعیت و کل ما روانه می شود. اگر از یک طرف بنیاد انشاءات‌های انرژتیکی باشد، انشاءات‌های نو و تجدید انشاءات‌های موجود بوده باشد، از طرف دیگر این مدنیت استفاده برای نیروی برق نیز باید که در بین جامعه باید که بلند برداشته شود. باید که استفاده برندگان نیروی برق باید که مسئولیت همون پرداخت سری وقتی حق نیروی برق باید که در سطح بلند، یعنی که اندیشه نمایند و عهده‌دارای خود را در نزد اون شبکه‌های برقی که با آنها نیروی برق را انتقال می‌دهند، یعنی که سری وقت باید که عهده‌دارای خود را اجرا نمایند. таи чанд сол аст ки вобаста ба камчинии барқ корхонаву муассисаҳо ва аҳолӣ ба истифодаи фурӯзонакҳои каммасраф гузаштаанд ки он тавонист дар таъмини мардум бо барқ мусоидат намояд. аз рӯи иттилои масъулин дар ин давра аз ҳисоби лампаҳои каммасрафи барқӣ то 0.8 миллиард киловаттсоат нерӯи барқ сарфа гардидааст. вале имрӯз аз ҷониби аҳолӣ дар баъзе ҷойҳо лампаҳои каммасраф истифода намешаванд ки ин зарар ҳам ба буҷаи худ ва ҳам ба буҷаи давлат арзёбӣ мегардад. در روزگار در خاندان در استفاده بردن چراغک های کم مصرف بگوییم که ضرور است و هر کدام هر یک شهروند این را باید بداند که این چنانه که معلوم است و بودجه خود عائله تاثیر دارد، تاثیر مثبت دارد. هر چقدر که ما چراغک های کم مصرف را استفاده بریم همون قدر بگوییم که کمتر مبلغ صرف می شود برای انرژی الکتریکی که آن را ما می توانیم برای رشد و کمالات عائله خودمان استفاده بریم. تأمینات آینده و بهبود زندگی شهروندان و پایه مستحکم گذاشتن به آینده تاجیکستان این یک شاخه است در مستحکم نمودن پایه اقتصادی، معنوی، انتلکتوالی مملکت می باشد. صرف کردن انرژی الکتریکی یکی از شاخه های اساسی بگویم پیشرفت ما است و خواهد بود.
дар баробари бунёди иқтидорҳои нав инчунин якҷо бо шарикони рушд сохтмони инфрасохтури энергетикӣ аз ҷумла хатҳои интиқол ва зеристгоҳҳои барқӣ вусъат пайдо карда тавассути ин иқдом низоми ягонаи энергетикии мамлакат ба вуҷуд оварда шуд. бунёди иқтидорҳо сохтмони инфрасохтури энергетикӣ ба таъминоти барқ ба мардум мусоидат намуда боиси рушди соҳа мегардад. ин аст ки дар мавриди сарфакорона истифода бурдани барқ, паст кардани талафоти он ва истифодаи технологияи каммасрафи барқӣ аз ҷониби ҳукумати кишвар тадбирҳо андешида шавад ҳам, вале ҳастанд имрӯз нафароне ки инро нодида мегиранд. ҳар як фард бояд ин неъмати хеле муҳими замони ҳозирро сарфакорона истифода барад. дар ҷумҳурии Тоҷикистон 1,850,000 оила аст. агар ҳар як оила як фурӯзонаки барқиро сарфа кунад, он гоҳ 1,850,000 фурӯзонаки барқӣ сарфа мегардад ва бо як фурӯзонак дар шароити ҳозира дар як шабона рӯз 24 килограмм симент истеҳсол кардан мумкин аст. бибинед сарфакорӣ то ба кадом ҷо оварда мерасонад. баъзеҳо фурӯзонакҳоро сари вақт хомӯш намекунанд ва мегӯянд ки хуб сухтан гирад, ҳеҷ гап нест. онҳо худашонро як шахси саховатманд нишон медиҳанд дар байни дигарон, лекин фикр намекунанд ки ҳамин барқ ба ягон оила зарур аст ё ягон корхона ба барқ эҳтиёҷ дорад. агар мо ба кишварҳои хориҷӣ сафар кунем, мебинем ки ҳамин сарфакорӣ дар ҳар қадам ба назар мерасад. агар дар меҳмонхона бошед, ба меҳмонхона, ба утоқи меҳмонхона ворид шудед, барқ равшан мешавад. аз он ҷо хориҷ шудед, барқ хомӯш мешавад. яъне аз ҳамин лаҳзаҳое ки дар назари мо оддӣ метобад, мо бояд истифода барем ва аз онҳо омӯзем. ба андешаи коршиносону масъулини соҳа, пеш аз оне ки мо таҷҳизоти барқиро аз бозор харидорӣ менамоем, бояд нахуст ба сифати он ва то кадом андоза сарфа шудани нерӯи барқ дар он аҳамият диҳем. зеро интихоб кардани таҷҳизотҳои каммасрафи барқӣ ҳам аз завқу маданияти баланди ҳамин соҳаро донистани истифодабаранда вобаста мебошад. мо бояд як дониши хуби замонавӣ дошта бошем. яъне бояд як мушоҳидакор бошем, фарқ карда тавонем ки кадом таҷҳизот барқро сарфа мекунад ва ҳамонро интихоб кунем, ҳамонро харем. чунин донишҳоро мо бояд ҳатман дошта бошем ва агар ки бохабар бошем аз таҷҳизоти хуб, аз таҷҳизоти сарфаовар, ин ба нафъи кор аст. на танҳо дар истифодаи барқ, инчунин дар истифодаи дигар захираҳои мавҷуда ҳам сарфакории хуб аст. коршиносон роҳи дигари сарфаҷӯии нерӯи барқро дар ворид намудани технологияҳои муосир дар корхонаҳо арзёбӣ мекунанд. зеро ин имконият медиҳад ки ба истиқлолияти энергетикии кишвар муваффақ шуда эҳтиёҷоти аҳолиро дар тамоми фаслҳои сол бо нерӯи барқ таъмин намоем, ба рушди иқтисодиёти мамлакат такони ҷиддӣ бахшем, имкониятҳои содиротии кишварро афзун созем ва тавассути ҳамаи ин тадбирҳо ҳаллу фасли масъалаҳои имрӯзаи иҷтимоӣ, аз ҷумла баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии аҳолии мамлакатро таъмин намоем. тоҷикистони мо яке аз боигариҳои табиии пахта дорад ва он технологияҳои озирзамоне ки бугӯем дар давлатҳои пешқадами дорои ҳаҷми хело зиёди солона истеҳсоли пахта мебошанд, дар онҳо технологияҳои озирзамони коркарди пахта истифода бурда мешаванд ки сарфи энергия нисбат ба сарфи дар солҳои 1990 то 1.5-2 маротиба камтар мебошад. барои рақобатпазир кардан ва барои ҳамин боигарии додагии худамонро ба бозори ҷаҳонӣ баровардан, боз меоем ба сари технологияи охирзамон то оне ки сарфи энергияи электрикии камтар дошта бошад. истеҳсолотро таъмин намоем, яъне шароити меҳнати одамонро дар он ҷо осонтар кунем ва маҳсулнокии онҳоро баланд бардорем ва ҳамин тариқ рақобатпазирии маҳсулоти худро таъмин намоем. энергетик гуфтааст ки сарфи беҳудаи барқ гулхани худсӯзон аст. сарфа бинмо ки аз он гармии хону нон аст.
تکنولوژی‌های نو به ما امکانیت میدهند که تا به 25 و 30% نسبت به اون تکنولوژی‌هایی که تا سال 1990-95 بودند کمتر انرژی صرف نماییم. با وجود اجرای دائمی کارهای تعمیر و برقرارسازی، مسئله با اعتماد فعالیت کردن بعضی از واسطه‌های انتقال دهنده برق از جمله ترانسفورماتورها در موسم زمستان تاب‌آور نیستند. وقتی آن رسیده است که تمام واسطه‌های انتقال دهنده برق با تجهیزات معاصر برقی تأمین و از نوسازی کرده شود. همچنین وقتی آن رسیده است که تمام واسطه‌های انتقال دهنده برق با تجهیزات معاصر برقی تأمین و از نوسازی همچنین به استفاده برندگان نیروی برق صرفه و سرشتکاری هرچی بیشتر تشویق کرده شود. در شرایط حاضره در تمام کشورها و صرفه‌کاران استفاده بردن آن اعتبار جدی میدهند. در جمهوری تاجیکستان نیز رعایت همین قاعده ضرور است. سال گذشته در مملکت 17.2 میلیارد کیلووات ساعت برق استحصال شد. از همین برق استحصال شده 16.1% یا که 2.8 میلیارد کیلووات ساعت برق تلف یافت. یکی از سبب‌های آن کهنه شدن تجهیزات موجود میباشد. برای همین آنها را عوض نمودن با تجهیزات نو، با تجهیزات زمانوی ضرور است. یعنی در شرایط حاضره تجهیزات های تولید گردیدن که ثمره‌ناکی کار آنها بهتر است و صرفه برق تعینات آنها به صرفه برق نگرانده شده است. اندیشیدن تدبیرها وابسته به کم نمودن تلفات نیرو با راه وصل و نصب حسابکنک‌های الکترونی مهم ارزیابی می‌گردد. اگر پس نمودن تلفات تکنیکی از